5-0! Di napalabas. Sinurot ni Leonardo dagiti gunman anang papatay itinaso a pusher ngem sana nagbaligi daytoy. Kinasarita ti General Tinaud-udi tapno imbestigaran na ti pamapatay. Nagpamarangarod ni Leonardo ngaglaklako iti balot. Iti sabali a bangir agtultuloy latta ti operasyon da Rodrigo may panggap iti droga. Itintay pa nagpatuloy subyan tayo da Magno kulas ken Leonardo. Sir, Jack kaya ti lumaban kada kayo. Takrot ka maglagayam. Sana katakrot, Jack la kaya tiriri. Kastagayam Pinaturungan na kiti paltog. Mudto iti tapaltog. Kinalas mo ti paltog ko. Imbagak mutin kada kayo. Jack kaya ti lumaban. Sige, dita kayo. Magno. Kulas, nagpartak anang kalas iti paltog mo. Nakaskas daw dayataw. Ti awanan bain. Agalwad day tatawa. Kulas! Irwar mong ti kutsi ti garay. Darasan! Uwan, boss! Itay pa'y amad-madlaw ko, Kulas. Nakalulimag ka. Ada ka di parikot mo? Awan dito, boss. Amamukan, Kulas. Adalagi di pagparparikotam. May papan ka di ka ni Magno Alakyan. Saan, boss? Anya nga rod? Ti lalaki ang nakasinubang ko itay ti sango ti gate. Jak malipatan ti awanan bain. Anya? Nabain na nakiti husto, boss. Anya ngamin tinaramid na kan ka? Kaya't ko lakaritan. Gapoy ti inaramid na kini Magnoy di pagbalbalutan iti kalabas. Apay? Boss, napartak ti ima day tao. Anya ti kayat mo asawan? Iti pinaturungak iti igam. Impagarup ko magbutang. Saan mat? Takalaat nga inagaw na ti paltog ko. Kinalas na adakos. Anya? Agpay sudeta, boss. May sala nga bumabalot tinang pabayin kanyak. Masiglat nga rod day tataw, Kulas. Panag ko na. Sana rumpang nagsakit tinakam mo ken kuana. Anya ti kayat yung asawan, boss? Tinasayat, partakam tiyag pataray. Inton madamdaman na pagsaritaan taday ka. Ramwana? Sang-sangpot mo pa'y laang rumwar ka manan. Didak bibiyangan. Aramidak ti kayat ko. Anya, mabiit man laang samanta. Apay akas tati lang am. Kasla na bartak ka. Ngam jak mo't maangot nga agat arak ka. Panunot yun lang, dayta. Aguray ka man. Agar aramat ka kadi iti may parit nga agas. Anya ka nang tisasawan nyo? Agpudno ka samanta. Sige. Tapno-apnak kayo. Wen! Agar aramatak iti may parit at droga. Anyap. Aglablabos kan samanta. Sana ka nagkurang iti pamagbagakan ka. Wanya, napnag kayon? At iti pingping ko, agpapas kayo amang patong pakanyag. Anya. Basol yun, no, apayakas tuya kita. Basol yun! Anya ka din ti sasawam. Saan ka diya disgrasyada kayo? Anya. Siyak ti bunga daytapan nakailawan nyo kadagiti nagduduma lalaki. Di mo amuti sasawam samanta. May sakay niya JRO. Iso at dinak mababalaw ita. Kulas,
Kahit ko sa pulam di ko na matawa ng kalas iti igam mo. Anya? Ngam, Saan ka di alumalako iti balot day jay? wan boss. Sa pulam, kat idatag mo kanya. Di mo but-but ngan, tapno sumurot kan ka. Apay pay lang nga pasapol yung kanyak, boss. Anyat makagapo. Kasarita, kat no manugot. Pagbalinek, aboyot ko. Ala, agtignay kan. Sa pulo mo, ti bagbagak at tao. Anya, agawid ka dito'y Pilipinas, Margarita. O sige, sige. Sukunan kanto iti airport. Bye. Honey, di ka di asawam nga doy di Amerika, ti mawag kan ka? Uwan samanta. Indun sa muno alawas ti sa hampat na. Han, kasanuak nga rodan. Di ka madanagan. Siyak ti makamugan ka. Ipan ka iti may sa arrest house ko. Kasta ka di? Honey, Ada na patag na ibagam? diyak kaya ti agawid iti balay mi. Nagsinungbat kami ngamin iti inak itay laeng. Anya? Honey, pagkadkadan na ka di? Ne, sana ni. Jakmat kaya't amaya dayo ka kanyak. Iso nga, agnaid ka pa lang iti may sa arrest house ko. Apaman asumang pati asawa. Talaga, honey? Iso at di ka madanagan. Siya, timakam mo. Talaga ang napintas ni Ma'am Samantha. Siksi, kan na po daw. Saan akas iti asawa ni Boss Rodrigo? Bakutin. Talaga ang nausam iti ulin ni Boss. Nakaida iti sofa ni Ma'am Samantha. Agminarti kinapintas na iti suot na ang miniskirt. Magno? Apa yung saan kakita nakmatlatan? Nasiputan na gayang ako mitkita kanikana. Umasigad ka? Wan ma'am! Apay ka di ma'am. Nasakit ti sakak. Mabalin ka di nga ilutan na? Ha? Di man samat kayat. Ma'am, Apay, mabain ka? Agpada tamo ta babae, saan ka di? Wala, ilutan na kon na nasakit ti sakak. boss! Talaga sharp shooter kayo ha. Pasok nga iti sentro ti filing paper tinataman. Agyaman na magno. Mabayagmad nga Jack nag-practice. Nagayaya magman. Kulas. Naramid mo ka diti bagbagakin. Wan boss. Adan iti biranda nga guroray. Okay, nasayat no kasta. Kasaritak dayjay at tao. Nagdakkel day ti abalay. Madlaw abak ng taging kokwa. Iti gate. Talo alalaki ti nagabantay jay. Sana basta makastrikta sino man. Si kagayam dito, wadak-dakamatan Nicolas. Wan sir. May baga na kanyak ti may papan, iti inaramid mo iti higam na. Wan kaya? Siyak ni Rodrigo. Sika. Anyat nagan mo? Nardo sir. Nardo. Tagano ka? Agpamarangak. Kwa,
Tagapangasinan sir. May saak nga aglaklako iti balot. Di mayo aklaan nga may aglago dito lugar yo. Kasta ka di? Wen sir. Bueno, diya ko nagpalpaligaw pa eh. No kaya't mo timubak ng Nardo. Agtrabaho ka kanya, kas maysa kadagiti buyot ko. Ah, Saan ka nga aglako iti balot? Ta saan ka bumaknang kita? Umdasan kanya, tinadakamat Nicolas. Pacheck, adambo may papan iti igam. sir. Jakon palotputan pa'y no apay nga mom ti inararamid mo iti igam Nicolas. Amok anasirip ka, Nardo. Sana mabalin. Diyak ipalubos aday ta at tao ti sumukat kanya kas makannawan ni boss. Nalalaingak mat nga dayo nga miswa. Natsambahan lang. Ha? Awan to pa'y naramidam, hindi ka lahat nga inagaw na tiigam mo. Agtal na ka di tamag no. No kas pangarigan tawatan ni boss kas buyot na. Riribokak matlaeng. Butbutngak. Kulas, Jak payla nakabalas kan kuana. Nabain na anak iti husto iti naramid na. Ha! Agalwad day tatao. panagkunak kulas. Agbalin lang asit dayta iti grupo. Anyat na muna ngay. Huwag nga rod. Lumalako lang iti balot. Agkalasla iti igam ti amuna. Ngam inton may pasungalngal iti rangat. Agkotokot ti tumang na. Ay nagkinawatan tan, Nardo. Itamot lang, mabalin mong timang rugi ti trabaho. Wen sir. Diya kaya tiyawag mo kanya ka, sir. Big boss ko ng kanya. Wen, big boss. Kasta ti kayat ko. Mayroon mong tulat talay nga awag mo kanya. Hindi pa lang kulas ti makamugan ka. Agda magkalangkan ko na kadagiti masapol mo. Wen, big boss. Itit ko ka ti panagtalag ko. Nalakak lang agtaltalag itit tawa kaskan ka. Ang imno aglabsing ka iti paganurotak. Amumon ti mapasamak. Nagsagana ka, Nardo. At ay patrabaho ni boss kadata. Anya day takulas. Basta sumurot ka kanyak. Awanan ti ado pa yasaw. Mabali na mamuan. No anya ti paparamid na. Sige, tangag pilit ka mga mo. Ibagakin ka. Patayin ta ti kasosyo ni boss akong padre na. Anya? Oo, mabuting ka? Kunak tupay kat asan ka mapangnamnamaan. Takot ka. Nardo, may samot lang a leader iti sindikato ti droga ti patayin ta. Anya? Ita mapanagnagan. No talaga matlang nga kabaalam ti sinirek mo at trabaho. Magno? Asino jay lalaki akadwa Nicolas Arimuar? Kabarbaro ang miyembro ti grupo, ma'am. Kasta ka di? Adamat lang na. Guwapo. Nagmayad titaktakder na. Malalaki. Ma'am Samantha, Sana kas kan Nicolas? Naglaad a tao. Wen gayam? Anyat nagan na? Nardo, Ma'am Samantha. Nardo. May bagay kan kwa na tinagan na. Magno? Kaya't ko adang gayan nga ginom iti arak. Ma'am, ang mga numakita nak ni boss kat agong at lakit ti kanya. Siyak ti makaamukan ka, Magno. Kaya't ko lang at ang gayan na. Makumikum launay ni Rodrigo. Iso adinak maasikaso ita. Sir, kimapungak iti may sagro pa. Saan pa anay tinaalak ng ebidensya? Basta lalay ngam te pamanan.
Nabitawan, titanawan na nasakit na pumatay ka. Nalabidang. Yes, sir. Sige. Tuwad na masapol mo, awagan na klain. Hindi ka pati saritan ka. Bay. Natayan ti target. Pagtulungan ni Nicolas. Dali na adagos sa motorsiklo! Isuot mo adagos sa helmet mo! Kartayan! Natayan ti kumpadrek. Bukudan tayon ti mapaglakwan kadagiti epektos. Talaga mapanganamnamaan kayo. Jack nagbidot anangalakan ka, Nardo. Big Boss, Kulas, indispatsar mo kuman di motorsiklo ngayon Osaryo. Wen, boss! Nalinisan ti amin. Basta siya ti plano, awan parikot. Nasken abaliw-baliwan ti maosara motorsiklo. Iti gasto, adayo, amapagatapan na tayo. Impact ni ko ni tidan a bodega. Kastamot ten nagitidad duma a motorsiklo, ana usar iti pamapatay iti kalabas. gusto pa lang ti hatap ko. Ang mga nada pa kay naigan ti tigan manasap sa bulat. Napaulima ka magkan, Nardo. Pampanunutom ka diti, naramidyo ka, Nicolas. Big Boss, Talaga kasta, Nardo. Adda pa nagamak mo, iti napasamak. Ala, naske na masilibraran daytoy. Iti saan nga bayag? Madispos amin dagiti epektos. Agrem na kayon to iti aral. nauli magtaglawlaw. Dagiti laangan bantay itigit tinakaring. Tinasayan. Agpag na pagnaak. Sa warag taglawlaw ti balay. Panagkunak. Saan tak apagatapan dagiti bantay. Gapot ka mga agmatan iti grupo da. Oh. Itilikodan ti balay. At dalagayam dita ti dana bodega na dakamat Nicolas. Mapanak kita. Eksakto. Nakalukat ti basit agad na. Nalawag iti unag ti bodega. Naka-switch on ti silaw. Nagado a klase ti logan niya at daritoy. Pasig naman plaka na. Oh. Ti may sa motorsiklo na iparada itigid. May lasing ko na ita. Kunakon kat. Adda pa kay naigan da iti sapsapulat. Oh. Ti cellphone ko nga da kamera na. Nasken na maalag ti ladawan da ita motorsiklo. Boss, nasiputak arimor iti daan a bodega ni Nardo. Anya? Kano? Iti rabi lang, boss. Kabayatan ti panagkapkapik iti saan unay nga dayo. Kasta ka di. Anyat aramiden na ijay. Diyak mo boss. Amangan magpagnapagnalaang. Sapay la kuma, takas na magpaiso. Ngam sa balit agparparik na kanya, boss. Apay, magno? Kasla pagduaduan, titigtig na iday at tao. Kasla ka na yun nga dasip-siputan na. Aniya. Dayta ti agparparik na kanya, boss. Nuad na madlaw akarkar na. Bueno sa bali agandat na. Pugsatan yun ti angas na. Maduktalan dangatan ni Nardo iti dayta akan ito. Gagayem di uliwan adenggen tituloy ti serye tayo ita alawas iti panakigasang-gasat ni Leonardo Falcon iti drama tayo Anapauluan. Agent 50!
Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Direksyon Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.